syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Isas sama'a insaqat wa zinat lirabu wa nuqat wa isal ardi muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa zinat lirabu wa nuqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan falmulaqihi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhassabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruran. Amma man utiya kitabahu wara'a sahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasalla sairan. Anayadin jamasin jalanan sayadin jamasin adalah ahyanat kaya leger kalawahna Rasulullah yang nanti ala bin sallallahu alaihi wasallam yang kaya ladul khawata musalqa Allah anaka ya Allah tahala makami al khawahyune ilayya siman tawadahu kuisufulu hatta baga khamne la yafharu dukubaru ahadan ken ala ahadin sikenen wala yafhay tadukew ahadan ken ala ahadin sikenen. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inni a'udzu bika wa suriyatiha minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika minal hamasati sayatini a'udzu bika rabbi an yahduruni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin makin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hah?